Želim da se obratim sportskoj javnosti preko Fudbalskog saveza Mačvanskog okruga u vezi događaja koji su bili na utakmici Hajduk Stanko Mačva pre nedelju dana, to jest od strane novinara SOS kanala koji su snimali tu utakmicu. Došla su dvojica novinara od strane SOS kanala da snimaju tu utakmicu koje sam ja lično dočekao na ulazu i odveo ih do kućice odakle ću oni snimati utakmicu. I cijelu utakmicu su snimali bez ikakvih problema. Po završetku same utakmice ja sam video da oni uzimaju izjave od trenera fudbalskog kluba Mačve 2005 i kapitena gostujuće ekipe, to jest Mačve 2005. Nisam ništa reagovao, već prilikom njihovog odlaska kući, to jest sa igrališta fudbalskog kluba Hajduk Stanko, ja sam prokomentarisao da nije korektno njihovo ponašanje zbog toga što nisu uzeli bilo od koga izjavu od predstavnika domaće ekipe. Oni su na to bili malo zatečeni i rekli su, pa ajde sada da uzmemo. Ne, nema potrebe. Oni su bili zatečeni sa tim što sam ja njima rekao, a ja nisam htio da dajem naknadne nikakve izjave, pošto sam, činilo mi se, bio ponižen time. To što su oni uradili prema meni i napisali da sam bio pijan, u pijanom stanju i napao i vređao, ne dolikuje novinarima, nek njih pokrivaju svoje greške što nisu uzeli izjave i od predstavnika domaće ekipe. Drugi dan nakon utakmice u pismenoj formi uprava fudbalskog kluba Hajduk Stanka dala je saopštenje Fudbalskom savezu Mačvanskom okrugu šta se sve dešavalo na toj utakmici i u vezi novinara SOS kanala. Za mene je to veliko razočarenje. Ja, čovjek koji sam predsjednik fudbalskog kluba i sa ovom upravom ulažem veliki deo novca u ovaj klub i održavam ga na visokom nivou okružne lige, da nam takvo neko priredi laži koja su se desila u Crnoj Bari, nisu. Izvinjavam se svoj sportskoj javnosti u njihovo ime, jer oni su to izmislili, a ne doživjeli kao što su napisali u Crnoj Bari. Ovom prilikom se zahvaljujem Fudbalskom savezu Mačvanskom okruga koji je realno sagledao situaciju šta se dešavalo u Crnoj Bari i nefleksibilnost novinara SOS kanala koji su bili u Crnoj Bari.